Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka lumpung jong ka dorbar pelun bakat pra jong ka senjuk kentai Catholic Nongstoin Diocese kabala penlong Hussein Dominic Xavier Parish Kenchi kabala sedang naduk ka khat pra tarik ukala lingkot arja arpesan bat kabala yo ban penhap perdano men ha ka khat khandai tarik kala lingkot arja arpesan ha ka sengi ublei kala long shisha ka ba shongkun bat shongblei Shushu ka phang pedeng jong ka dorbar pelun jong ka senjuk ki kentai Catholic Jelaniam Nongstoin ka senjuk kalong balai khon phile kumni ukpa jong phi bat manga ngilaya wat ya phi da ka ba khuslai ya ka bal pensyong nong rim na ka gospel ulukas ka lenong ka ba ar na ka khot ka ba sau phupra ha ka ni ka sngi las dang ru e ka jingle nyam da ka jingle buram ya ka tien ublei bat ukong san kata umos Reverend Wilbert Marwin Bishop ka jalan nyam Nongstoin ulayo banterwa ya ka jingknya ka mas bakhut nang ta shu ha ka ni ka sngi ledon lang ru upadar Anselm Nonglang Vicar General jong ka jalan nyam Nongstoin Upadar Charles Imle Parish Priest ke Saint Dominic Xavier Parish Kenchi bat kiwe ki padar ki sister na ki parish bapher bat ki reunget jong kabalang Catholic ki balatut chakate ka dumpung ka bakar pang jong ki longkmi ha ga jinya seng no phai sngipat upadar Silver Star Nongsi Spiritual Director jong ka sinjuk ulayo ban kerkhuk penwai bat ban pendap ru ya ka jingmane sakramen bakhut shu ha ka ni ka sngi ka sinjuk kalayo ban samru ya ki khusnam shakin nong job Kibalawan ban shimenta hakijing penbernya bapher yak balas sedang nadu kasi sajan jong kata yo kibaladan hadu khandai spa sap hongut ai ki delegates bat ka senjuk hapo ka jinglam khmat jong ka kong durable khar kongor president ka senjuk ikenthai Catholic Jelaniam Nongstoin ka kong memorials imsat general secretary ka senjuk ikenthai Catholic Jelaniam Nongstoin ringkat ubishop bat kiwe ki lingdo kilayo ban penhap ru ya kalama jong ka senjuk kum kadak jong ka jingpen kut ya katika dorbar Nama mauhi hakamia tulai tino yau la shin yau bagi babai mu jame la wai kerku la kerja yau la ayo la kesembilan uang to shin bato bang bakale pibaro nama kale kabong kamet sunga ya kaban IT na kabenta choki Kikun kibarit ngamtit kikun kilong kuni kilayoma em bijasun kani sansnem lada kikun kiban sansnem kin ong yala bichom nei na iye yaki kena lada chibosnem kin ong nei yala kailang sekatna Kat sansnem ikun kinong nan lekay no momay Alpusnem ikun kinong matpuslay may natit kumogan de Laipusnem ikun kinong yaratlem se may Sausnem kinong may kadei kabaong maki engalagap sangkusnem kinong may balay kim sa skor yang balay kim danpor na kadanta chunga Nerkusnem ikon kinong Nay
ngakenja dan mapi. Kacingit jong ikni ya lagi jong ikun dilong dibakordo adu kata-kata. Bang nangi kum ikun ngenona abang yo kawai kat kacingit nanglo hakali patai. Na kali kacingit lakno kacingit kacong inai lacong. Kalau pilih ia nalaong nadu kebasan bakilong kadong nungut jong kayu kesan kilong kaumpoliu kabakar soy jaga cinai nayung nasan kilong kaumpoliu kabakendak jala jong kayu kesan kabaklay nangkut na kaumpoliu kabakikul bila kanyo ya kaundi jong kacing jong ki bakin het kesan ikun kibasutu kimsa champagne ya kini kaba nalaong kimsa lap ya kata bakta kini dalam jong ikun kan kumba isaya mengitu pa menta kagili kecing pule banitong na kabenta jong ikun nanam snapja Ege bakile nanom snapchat. Lada kile kababha nan yaro ipi. Lada kile yake ipi kabamde. Nan om ipi. Nanom snapchat. Kakuni kaba iye jala kechon pikun kanom snapchat. Kanom snapchat. Kakuni nagabentak pikun. Kanong ngan yai yale na kabenta tu banan pakli na kabenta tu kani ken kadai kata kecil ini berbahasa wala dah siu kanu ikun jalan ikun kenong nanam snapchat kani ken kecil ini kabakor na kabenta kali kapatei na kadangka kabalang na kadangka kacuking. Kali kecil pule kami kong kaba unisaya la kren ya kanong bakong na kadangka kasiyon na nung snapchat at na kadangka ka Jerusalem na nung syongkat. Ikming pa kinong syongkat yala bitong ikun. Ikwa banay bagbantulik siya na kadangka la bitong ikun. Baki yui, baki don, kacing syai kebakunai. Kacing pule kebaan, yosel, hak lakule yani hakatin daro, hindai kaya tu yani syapam, isap bakher, iba ujuk mensin puai kabudon, isap bakher, kabuni don, kadai kebawan na ujuk mensin badai belai. Bagi kam sakri bakher bangigon kadai kebawan nau cuprai ublei bala kau bala pendong jangi ena kadai kadau bangigon kisah bakher bidon kijin sakri bakher apo jom kabalang apo jom kayin kesan kun ti jala gijong ikni kipa ini kisah kebaai ublei kim dai kita kebakam krau Nei umdai kita tiba complete banyak kebaikan handai baru kali kisah ikon kisah bakher banyak yang nau jublay uai jali kakum kacingla kacongi. Sanya